आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादवना हाइरी लोकताक पाट की मरमदा महाकना हाना ताखिबदगी पाट असि असेंग सक्तमना फजबा यामना हेली तांकुल फुरु की तोंगान तोंगानबा मियुतसिंगा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंगा ngarang महाकि सेक्रेटरिएट उनखरे मणिपुर की मफम कयादा हौखिबा अहिंगदा अकनबा नोंले नुची सिटबदा अमांग अता कयामरम थोकले अमसुंग कर्नाटक विधानसभा मिखलगी थबक तपना तपना कनखलअली मियोय कयाना मखोयगी मिरेप चेसिंग पिसिनरी केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादवना हाइरी लोकताक पाट की मरमदा महाकना हाना ताखिबदगी पाट असिगी असेंग सक्तमना फजबा यामना हेली इम्फालदा ngarang हेक थुंगलबगा मंत्रीना लोकताक पाट चत्तुना येंखी मांग हाई मणिपुर की फजरबा महौसागी सक्तम असि येंबगी पेनबा नाइते सेंद्रा अमसुंग लोकताक पाट की अकोइबदा लेरिबा महौसागी फजरबा सक्तम सिंगना महाकपो हाइनगाइ लेतना नुंगाइबा पोहली असिगुमलबा खाइ एशियादा ख्वाइदगी चावबा थुमहि चेंदबा पाट अमा मणिपुर की ओइना लेरंबा असि अइखोइ पुनमकी चावथोकचनिंगाइनी श्रीमती अन्नपूर्णा यादवना ngarang numinang wairam ukhulda chatki mahakna ngasi jila asida paikhatliba tongan tongan ba project sing yengsingani mantina mafam adugi miyamga su unaduna wari sanagani श्रीमती अन्नपूर्णा ना हौजिक ngaki mamangda ukhul mini secretariat complex ta uzara thakre तांकुल नागालुंग मरांगपुंग विलेज अमसुंग तांकुल नागा women gi mihur kangbu amana मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंगा ngarang महाकि सेक्रेटरिएट उनखरे उनबदुदा उखुल जिलादा खुंदारिबा तोंगान तोंगानबा कांगलुप सिंगिदमक पाइखतलिबा चाखत थौरांगी प्रोजेक्ट सिंगी मातांगदा खनखि मखाताना दरकार लेबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेंगतुना राज्य सिबु अमत ओइना पुन्ना चाखत मिननबगी मातांगदा वाफम कयामरमचु खनखि मणिपुर की मफम कयादा हौखिबा अहिंगदा अकनबा नोंले नुंसि सिटबदा अमांग अता कयामरम थोकले नोंयाय मतुंग पुंग अमरोम तारकपा द्वाइदा आखाक आराव यावना अकनबा नोंग नुंसित सिटखि नुंसित अदुना युमथक कया हमदोखि अमदि संबल कयासु अमांग अता थोअनखि हाइरि नोने जिलादासु नोंग नुंसित अदुना अमांग अता कया थोअनखि अइखोइ की पाउमी अगुइ कामैना हाइ हाउचोंग सब डिवीजन की मनुंग चनबा थिंग्रांग गवर्नमेंट हाई स्कूल की युमथकसिंग हमदोखि मफम कयादा युमथक कयामरम हमदोक्तुना अमांग अता थोखि ओक्तान विलेज दजु युम मंगारोम अमांग अता थोखि उपाल कया मरु फुखि इलेक्ट्रिक लाइन कयासु अमांग अता थोपदगी मखाताना मई पीबा ngमदना लेरि फेरजोल जिला की मियां की सथोक चचन की पांबई हेंगलहनबा सरकारना अकनबा थबक लोखली जिला असिदा हेलीकॉप्टर सर्विस लेहनबा कन्ना होनरी अइकोइ की फेरजोल पाउमी जोशुआ एल अमोना हाई ngarang जिला असिकी पारबुंगदा सेंगलिबा हेलीकॉप्टर ताफम अदु पावन हंस कंपनी की कांगबु अमना लाक्तोनी यंगसिनख्रे न्यू दिल्ली दगी लाखिबा कंपनी असिगी मिहुत सिंगना जोरसामपुर की DTO अमसुंग पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगा लोइनाना सेंगोत सागतपगी थबकसिंग अदु यंगसिनखि था खुदिंगी अरोइबा नोंमाइजिंग निमित्ता कासबानी की थोंगदा संतोकपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनिंगी वा मन की बात थौरम था असिगी अरोइबा नोंमाइजिंग निमित्ता तांकक चामा सुरगनी थौरम असि इंग कुमजा 2013 की अक्टोबर 3 विजयादशमी निमित्ता हौदोखिबनी हौजिक फावबदा तांकक 48 संतोखरे चामा सुबा तांकक असिगा मरी लेनना मन की बातना भारतपु अवोनबा पुरकनबा होटनबदा पीरिबा इथेलगी मतांगदा आकाशबानीना अखनबा थौरम परेंग अमा संदोकली मणिपुरदा हौखिबा मतम खरा असिदा साबगी चांग वांखलकली ममांग चहिगा यंगनरुबदा कुमसी चहिना साबगी चांग हेलंबा याय हाइरि राज्य असिदा ngarang साबगी सेल्सियस डिग्री 38.5 ओइकि भारत म्यांमार ngangkhai paringda leiba मोरे शहरदा साबगी चांग वांखि हाइरि टेंगनोपल जिलादा साबगी चांग सेल्सियस डिग्री 38.5 ओइकि नोने जिलादना साबगी चांग 38.3 ओइकि मियामना साबगी अवापा मायोकनरिङैदा ngarang numidang राज्य से की मफम कयादा अकनबा नुंसित सिटखि हौजमकी ओइना नुंसित अदुना कया यामना अमांग अता थोलबगी हाइबदुगी सबचाबा रिपोर्ट खंगबा ngamdri ताबिरिबा पावासा कसबानी इम्फालदगिनी मथंग था की तरादा पांगथोकदौरिबा कर्नाटक विधानसभा मिखलगी थबक तपना तपना कनखलकली ngarang मियोय कयाना मखोयगी मिरेपचे सिंग पिसिनखि मिरेपचे पीबगी मतम ngasina लोइरे मुख्यमंत्री भस बराज बोम्बाइना ngarang mahaki मिरेपचे पिसिनखि मिरेपचे पिसिनबा अदुदा बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा केंद्र की मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिंह लोइनखि
हंदकता कांग्रेस दा संख्रब हानागी मुख्यमंत्री सिद्धरामैयासु महाकी मिरेपजे ngarang pisinki Kazbani Paumin Hai Mikhal Asiga Mari Lenana BJP ki damak bot khomnaba Pradhan Mantri Narendra Modi yauna lusingba nipugi maming lauthokre Congress lusingba Rahul Gandhi Congress President Malik Arjun Kharge Hanagi Mantri Jairam Ramesh na mafang kaya da bot khongki Aam Admi Party na Mikhal Asida Mirep Chani Subna Nipan Thadokani Hairi Sit Chani Kunmari Leiba Rajya Vidhan Sabha Mikhal Mathang Thagi Tarada bot Thadanaraba Matung Me Taramdeda bot Maching Thigani Mathang Thagi Tarada bot Thadanagadoriba Meghalagi Siyong Scheduled Tribe Vidhan Sabha Kendagi Mikhalgi Yanglaga is Khasi Hills District Police na akan section thorangsing lokatle Mikhal Santi Oina Amasung Niyom Chumna Pangthong na bagidamag lambi gi mafang kayada checkpost sing hangdoktuna ajat awok sing check tawbagi thabakan khatle Mikhal asigi damag mirep che pisin bagi aroi bamatang ngasini hayeng scrutiny pangthokani mirep che loktopagi aroi bamatamna thasi kunmari phawgani mathang thagi 30 da vote masing thigani Kohima da Laiba Nagaland Institute of Medical Sciences and Research da MPBS sit Zama Thambada National Medical Commission Ayaba Pikre Institute asi Nagaland University gi Makhada Laigadabani Raji Hakchel Amasung Yaipayumban Mantri P Korniak na Hai Hidam asigi matang da National Medical Commission and Medical Assessment and Rating Board gi Hokiba tha asigi tarani palda jerol ama tharakle Masina Nagaland gi miyamna matam sang ngairakpa Medical College amagi manglan mangphaunaragani Mahakna Medical College asigi academic session lisingani kulmdai kunmari sahi asigi July phawgi manungda hauragani Mizoram da lambi thong solid waste management cyber security amadi military gi lamda research tobuna singbagi matangda Americana punna thabak tominaningbagi apamba phongdorakle Kolkata da leiba America gi Consul General Melinda Babekna Wapam asi ngarang phongdokkibani mang hai masigi mathakta lambi thong amasung connectivity gi phibam phagat hanaba mairoi sing amadi karbar wala singda visa pibagi thabak amasung entrepreneur singna anauba innovation kaya puthoknabagi lamda thabak tominanabasu honari Atopa Rajya Singtagi Tripura da thunglaba miyoi singi marakta COVID positive oibagi sang hengalappadagi section thorang oina Rajya duda thunglaraba miyoi khudingmak COVID test tongnaba laukthokre Haksel Vibhagi pauna hai Kerala Delhi Maharashtra Karnataka Gujarat Himachal Pradesh amasung Tamil Nadu na chingba Rajya singdagi lakpa miyoi singdari sungsoi choidana COVID test toktokadabani Airport Railway Station amasung Churaibari check gate akhanaba COVID ki test tokpham sing hangdokle Haukiba nimit ini da Tripura da miyoi tara nongna COVID positive oiba thengnakhi sarkar gi maikaidagi miyamna COVID ki sanna kalon ching haktuna sananabasu khangankre Assam gi Karbi Anglong jila gi bord Wathar amasung Lahori janda asat awok sing check tobuda gari anida puramba heroin kilogram ama gram sani phagat pangamle tokdok aduga mari lenana police na miyoi mari su phare amarom da kasar police na miyoi ama brown sugar gram jam punipan ga konana phare hairi Shillong Ropeway Project sahi asigi November dagi hawdaba yai project asigi namak tender mathang thada pangthokani hairi Ropeway Project asi Madan Labanda leiba terminal point dagi hawdaga lumpari phawduna chatlaga Shillong Peak da leiba view point phawba sengani masida ahanbagi oina cable 12 leigani project asi Europe leibak singda paikhatliba Ropeway Project singi thakta paikhatpani Rajya ki tourism mantri polling don hai sarkana rajya duda tourism chakhotnaba project kayamrum makhatana paikhatlagani aroibada maruiba pau amo kendra gi shiksha rajya mantri Anapurna Yadav hairi loktak pat ki maramda mahakna hana takhibadagi pat asi asengba saktamna phajaba yamna hele tangkhol phuru ki tongan ba mihit singa mukhyamanti nongthoma biren singa ngarang ma ki secretary te unakre Manipuri mafung kayada hokiba hingda akanba nonglei nungse chitpada amang atakayamrum thokle amasung Karnataka Vidhan Sabha Mikhalgi thabak tapna kankhalali miyoi kayana makhoi gi mirep chesing pisinari pauloi jare